ndaje imbere yawe igira icyo unkoreye singomba gutaha uko ninjiye ndagomba kubona ikiganza cyawe mu izina rya Yesu amen Amen. Amashimeche kwa Yesu. Kuna wale wana vitu ambavyo wanaviabudu bitapfuye ngo bizuke, vimekufa lakini havikufufuka. bitapfuye ngo bizuke, havikukufa ama vifufuke, basi ntibyazutse, havikufufuka, byarapfuye ntibyazuka, vimekufa lakini havikufufuka. Hari n'ibindi bitarinze gupfa kuko nibibaho nibimbaho nibiti nibibuye. Kuna vingine havikukufa kwa maana ni vimbao ni majiwe. Ariko tweho turafise ijambo twovuga, lakini sisi tuna neno ambalo tunaweza tukasema. Kenshi tujya umuceri tukambara neza ku Nweri no kubunane. Mara nyingi kubonane na Noeli tunakula wali tunava vizuri. Ariko uyu munsi je namanifuza ko wowe umunsi w'igiciro kinini cyane. Lakini siku ya leo nahitaji iwe sikukuu ya samani kabisa. Aho tubona Imana ambapo tunamuona Mungu yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege, amekubali kutoa mwanae wa pekee ngo umwizera wese ntazapfe rubi, anayemwamini asife vibaya, ariko ahabwe ubugingo budashira, bali apewe uzima wa milele. Ijambo mvise uno munsi rivuga ngo, neno ninalo siku ya leo nasema kwamba muronderere muzima mu bapfuye, usitafutie aliye hai katika wafu. Amena. Kusa nutajumbise neza. Mbona unafanya mtu wa kusikia vizuri? Nuronderere muzima mu bapfuye, usitafutie mzima katika wafu. Uhoraho aragukunda, Bwana anakupenda. Niyo mpamvu yabikoze uko yabikoze, ndio kwa maana aliyafanya jinsi aliyafanya, kugira ngo uronke agakiza, ili upate wokovu. Haleluya. Amen. Munyemerere ndabaye icamake ya Biblia. Munikubalia ni wape kifupi cha Biblia. Cange ndabaye icamake y'ivyo Yesu yakoze ku musaraba. Ama ni wape maneno mafupi kwa yale Yesu amefanya msalabani. Cange ndabaye icamake y'impamvu tugenda twemye. Ama ni wapatie kidogo tu inasababisha twende tukiwa imara. Kuko iyo bitaba nkuko, maana isingekuwa hivyo, sinzi ko byari kuba bimeze gute, sijui gisi vingelikuwa, sinzi ko byari kugenda gute, sijui gisi vingelienda, sinzi ko byari kuba bimeze gute, sijui gisi vingelikuwa tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sinzi kwa televiziyo ya heri kila tukamelanga, sijui kwamba ni TV ya wapi na tukamelea. Dusomye Yohana igice 19 ku murongo wa 30. Tukisoma Yohana 9:30 turahaguruka, tutasimama sote. ndami ku mutwe umutima uraca. Turasoma Luka 24 ku murongo wa 5. Luka 24:5. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 24 ku murongo wa 5. Luka sura ya 24 mstari wa 5. Turasoma izina rya Yesu. Bagitinye bunamitsa amaso hasi barababaza bati niki gitumye muronderera uriho ahantu habapfuye? Ntari hano ariko yazutse. Mwibuke uko yababwiye akiri Galilaya, Imana y'abicubahiro reka tuzaye. Uno munsi twibuka ugupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Siku leo tunakumbuka kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Imana ikire mu muntu, Mungu angala naomba mwanadamu, yari yamuteguriye ubuzima bwiza, alikuwa amemwandalia maisha mazuri, kandi yari yamuteguriye ubuzima atacaha bugira, alikuwa alimwandalia maisha yasiyokuwa na dhambi, amutegurira ubuzima butagira ingwara, akamwandalia maisha yasiyokuwa na magonjwa, amutegurira ubuzima butagira ivyaha, akamwandalia maisha yasiyokuwa na madhambi, amutegurira ubuzima butagira ayo magorwa yose uri kuracamo, akamwandalia mwanadamu maisha yasiyokuwa na tabu ambazo anapitia. Ariko afata umuntu, lakini
akamate mwanadamu, amuha ububasha bw'amahitamo, akampatia mamlaka ya kuchagua kimoja, amugira nk'Imana nto, akamfanya kuwa miungu mdogo, aho umuntu aba afise ububasha bwo guhitamo icyo yifuza guhitamo, ambapo mwanadamu ana uwezo wa kuamua kimoja ambacho anapenda, ubwenge bukwiye bwotuma ashobora gutora iki cyangwa ikindi, akampa akili ya kuenea ili apate kuchagua hiki ama kingine. Maze ararema umuntu amubwira ati, afu akaumba mwanadamu akamwambia, ibyo urekuriwe gufungura ni ibi, yale unaachiliwa kula ni haya, ibyo utarekuriwe ni ibi, na yale ambao achiliwe ni haya. Ariko murazi ko Satani yindi inzoka aza agira ubujanja hariya, lakini mnakumbuka kwamba Shetani amejibadilisha kuwa nyoka, kafanya ujanja huko, arahindura atuma umwana w'umuntu ahindurirwa ibihe biba bibi, akasababisha mwanadamu akabadilishiwa nyakati zikawa mbaya zaidi. Aramubwira Eva, akamwambia Hawa, Eva arajujuta, Hawa akakuwa mjinga, ntiyabaza Adamu ati wowe bavuganye neza n'Imana koko nivyo, hakumuuliza Adamu ati umezungumza na Mungu kweli haya ni ariko yajamumvisha Adamu ivyo yabwiwe n'umwasi, lakini Hawa alienda kumsikilizisha Adamu kwa yale ambayo ameambiwa na umwana w'umuntu arakora icyaha, mwanadamu huwa anatenda dhambi, amaze gukora icyaha, alipotenda dhambi Imana birayibabaza, Mungu yakamuumiza, Imana ntiyamuvuma, Mungu akumlaani, ariko iramuhana, lakini akamwadhibu. Ubuzima tubayeho ntabwo ari umuvumo, maisha tunaishi si kwamba ni laana, ariko ni gihano, bali ni adhabu. Adamu achahabwa igihano, Adamu akapewa adhabu, ati kuja uzoja urushe, eti utakula kwa jasho, wa mudamu we kwa byara uzobyara bigoranye, nawe mwanamke utazaa kwa uchungu. Ubundi bwo nituzi ko abantu bari kubyara gute bitarinze kugorana, hatujui gisi watu wangalizia bila kusumbuana. Kumbure hala kabuto kari kuzanga akazarafyonda kana kacha kachomoka, labda pangelikuwa kabuto hapa pembeni anafinya mzazi, mtoto anachomoka pu, na wizi tangi umuntu yari kurima gusa ukazibona sinzi ngini mana ari kubigenza, sijui gisi Mungu alingelibia mugabo wabare, lakini maumivu bwo kubyara bwazananywe n'icyaha, maumivu ya kuzaa ilitokea amagorwa n'amarushwa n'ibyago turiko turaca mu byazanywe n'icyaha, shida na matatizo tunapitia imeletwa sababu ya dhambi, ariko Imana lakini Mungu ibona ko bidahagije adashobora umwana w'umuntu ko akaona kwamba itosha, hawezi kuachilia mwanadamu hivyo tu afe rubani, amukorera ubundi buryo bushobora koroha gato, akamwandalia ingine nafasi ya kumsaidia, kuko ubundi bwo kwa sababu Adamu nabo bamukomoka ko bategeza kuja mu muriro, Adamu na kizazi chake wangelienda motoni, ariko Imana lakini Mungu ikirabikora akayatenda, kuko masezerano yayo, maana katika ahadi za Mungu hari amasezerano avuga ngo ataguseseka ko maraso ntago hari ibyaha kubaho, kuna ahadi nasema kwamba bila kumwangika damu hakuna kusamehewa dhambi, maze Imana ikiremera, afu Mungu akakubali. ubwa mbere muri bukako yabanje gukerera inama, kumbuka mara kwanza walichinja kondoo kugira ngo Adamu na Eva baronke ibyo bambara, ili Adamu na Hawa wapate mavazi watakayovaa. Munyuma Imana irakora ikintu kidasanzwe, baadaye Mungu akafanya maajabu, umwana w'umuntu abona ko ari cyatari cya grave, mwanadamu akajiona kwamba yeye ni mtu wa ajabu, yazana uburyo bwo guharirwa ibyaha, Mungu akaleta nafasi ya kusamehewa dhambi, ubwo buryo bwo guharirwa ibyaha, hiyo nafasi ya kusamehewa dhambi kwari uko umuntu akoze icyaha, ilikuwa nafasi kwamba mwanadamu akitenda dhambi yashobora gutanga ikimazi, alikuwa anatoa dhabihu, hama icyaha cyo kikahava, afu madhambi zake zinatoka. ni kuvuga ko ni kusema kwamba nk'ubu nkawe mu gatondo urazi koza amazi wiyivye, kama hivi wewe unajua kwamba asubuhi umekoga maji ambayo umeiba, urazi n'amahera wafuatishije déplacement ko yacishije mu nzira itariyo, unajua kwamba na pesa za déplacement ulipitisha kwenye njia sio halali, Mungu wategeza kututanga inka, kama hivi ungalifika unatoa kama ng'ombe canke ihene ama mbuzi, igasesa amaraso kugira ngo icyo cyaha kihave, inamwaga damu ili hiyo dhambi itoke. abana abantu bararyoherwa cyane, wanadamu wakafurahia sana, uko bemereye ko bishoboka ko icyaha kihava, maana wamekubaliwa kwamba dhambi inaweza katoweka. ubundi bwo kwari uko icyaha kitohavuye, lakini ilikuwa ni kwa kusema dhambi sitoke, nuvuga ko Adamu n'abamukomoka ko bose bogarukiye hariya, ni kusema kwamba Adamu na wale na kizazi chake chote wangerudilia pale. ariko nubwo byari bimeze uko, ijapokuwa vilikuwa hivyo,
bose wanaokufa wote baba bazimana kama wanamjua Mungu, baba abatazi n'Imana, ama wale wasiomjua Mungu, bose bacha baja kubikwa kwa Satani kuzimu. Wote wangelienda kuwekwa kwa Shetani kuzimu. Hapana bali ndiko byagenda. Ndogi si vingelikuwa. Niko byagenda. Ndogi si vilikuwa. Ego. Ndio. Nukuvuga abantu bapfuye mbere. Ni kusema watu walikufa hapo kale. Mbere yuko Yesu aza. Kabla Yesu hajakuja duniani. Babikwa ikuzimu. Walikuwa wanawekwa kuzimu. Shetani niwe rafisi urufunguruzo, yenda alikuwa na funguo rw'urupfu, ya funguo ya kifo na kuzimu. Shetani niwe rafisi ububasha, yenda alikuwa na mamlaka hejuru y'umuntu, juu ya mwanadamu, yuko umuntu yopfa kwamba mtu afe canke nafe ama asife. Ariko lakini reka simbe gato, acha niruke kidogo, ni amahirwe dufise, niseme bahati ambazo ni Yesu afise ububasha bwo kukurekura ko wobaho canke ko wopfa. Kwa sasa ni Yesu ana funguo ya kuachilia uishi ama ufe. Kuko Imana nituma umuntu abaho canke ngo apfe. Maana Mungu ndiye anasababisha mtu anaishi ama afe. Imana irabikora ukuntu, Mungu akatengeneza aina fulani. Iravuga ati kuko urukundo nk'uno umwana w'umuntu, akasema sababu ya upendo inapenda mwanadamu, reka nange kimazi kizima, acha nitowe dhabihu ya kweli, kizosubirira izo nama n'inkoko n'amahene n'iki byose hamwe. Dhabihu hiyo itarudilia makuku, mangombe, mambuzi yote kuchari moja. Ndiko niyumvira muri ubuzima bw'ino misi, niko nawaza kwa maisha ya kisasa siku hizi, ninde yari gushobora kuronka inka yo kwa matanga kucaha? Ni nani angeliweza kupata mangombe ya kutoa kwenye madhambi? Ndazi ntakekeranya ko, najua bila kusita kwamba hari abantu bari ngaha kuva vuka atarigera atunga inka yiwiwe. Kuna watu wako hapa kuanzia kuzaliwa kwake hajavuga ngombe yake. Ibyo ndavyemeza ntakekeranya, hivyo navikubalisha bila kusita. Uko nimba yo bari umwe ndazi ko yo bari jewe, maana kama ni mmoja ni najua ni mimi. Nico gituma nizera ko ivyo mvuze ntiheze. Ndio maana kwamba naamini kwamba yeye anasema sijindanganya. Hari abantu kuva vuka atarigera atunga inka. Kuna watu kuanzia kuzaliwa kwake hajavuga ngombe. Yiwe avuga ati inka ni ngoja pana iwacu yigwanje. Hapana ya kweli nyumbani, unasema ya kwako binafsi. Inge mbaze ninda atarigera atunga inka yiwiwe gwiwe. Nani hajavuga ngombe ya kwake binafsi? C'est presque tout le monde. Ni sote. Ninda maze gutunga inka yiwiwe gwiwe. Nani ameshavuga ngombe ya kwake binafsi? Murabona ko ari bo bake cyane. Unakwamba ni wachache sana. Ibaza bonye bari guharigwa nabo urumva kwa bagatanze kucaha kimwe. Unasikia kwamba hao ndio wangelisamehewa kutoa kwenye dhambi moja, ama ibindi byaha bikaguma birunda, zingine dhambi zinabakia zinajaja. Amahera y'inzu yonyeragira kugire gutya, pesa za nyumba zinataka zikutoshe joto, ayo gutangira ibyaha wari kuyashobora, za kutolea madhambi ungaliyaweza. Mbega umunsi ukora ibyaha bingahe? Je, kwa siku unatenda madhambi mangapi? Iganza muganza ati we ku munsi ukora ibyaha bingahe? Tikise mwenzako, kwa siku unatenda madhambi mangapi? Koni telefoni koresha wayive. Kona telefoni akoresha niyo yivye. Mbona na simu anatumikisha liiba? Icyaha cyamamu, dhambi inakuwepo, acamamu yama muri ico cyaha, anakuwa anazidi kuwa katika dhambi hiyo. Ninzu abamo ntibabizi ko ayibamo muri fraude, na nyumba anaishi ndani hawajui kwamba anaishi mu fraude. Bwana saidie sana. Amen. Bwana saidie tena. Amena. Imani tikori kintu kinini cyane. Mungu akafanya kitu kikubwa sana. Dusomye Yohana 3:16. Tukisoma Yohana 3:16. Buja wa murongo ni o resume ya Biblia yose. Pale mstari huyo ndo resume ya Biblia yote. Avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mwisi. Wanasema kwamba kwa sababu upendo Mungu alipenda wa ulimwengu, ariwo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ndio ulisababisha kutoa mwanake wa pekee, ngo umwizera wese, eti amwaminiye yeyote. Haleluya. Amen. Harimo wese, pakisema yeyo, pakikuwa mwandani yeyote, harimo na nyokuru wawe atagira amenyo, pako mwana na tate yako hana meno. Habuzamo wese, pakisema yeyote, harimo na wa munyamavunja uzi, piko na yule mwanaugua funza. Harimo wese, pakisema yeyote, harimo na wa mutunzi karu harimo, piko ndani
ariko ahabwa ubugingo budashira, bali apewa uzima wa milele. Kubw'iryo jambo ryonyene reka dukomere Imana amashyi. Kwa ajili ya neno hilo hata tumchapie Mungu makofi. Maana anastahili. Amen. Imana ikitanga yaremeze umwana umwe w'ikinege. Mungu alikuwa na mtoto wa pekee mmoja. Arema yaramutanga, akakubali kumtoa. Yakira ibyari kuba kuri wewe byose. Akapokea mabaya yote angalikutokea wewe yote. Ingwara worwaye, magonjwa ungaligonjwa wewe. ingoni wokubise, fimbo ungalipigwa. Isoni walikwambikwa, aibu ungalipata. Gukurwa impuzu mu bantu byari kukubako, kuvuliwa nguo kati ya umati wa watu ungalikutokea. Byose abishira ku mwana wiwe Yesu Kristo. Vyote akavikamata akavitia kwa mwanake wa pekee Yesu Kristo. Yesu akiza mwisi, Yesu alipokuja duniani, amaze kuvukira muri Maria, alipozaliwa ndani ya Maria, ariko arakura, alipokoma, alikuwa anakoma. Yarabivuga, yarabizi kuko yari Imana. Alikuwa anavizungumza maana alikuwa anafahamu maana alikuwa ni Mungu. Ariko mu wundi mwanya hari ahantu yigeze kubifata minene. Lakini wengine muda kuna mahali alikamata kawaida tu. Umunsi yabifashe au serieux. Siku alivikamata mateka. Nigihe ariko aratsenga ku musozi. Ni wakati alikuwa naomba mlimani. Imani inamwereka yengene biza kugenda etape par etape. Mungu akamuonesha giza tenda kusurubiwa etape par etape. Ingene Yuda, kisi Yuda ajeje ikigega anahusika na nazi. Ego ikigega cha ministere cyangwa cy'ishengero cyangwa cy'igikorwa barimo. Hazina ya kanisa ama ministeri kitu walikuwa ndani. Ingene akuza mahera kugeza agurisha nyene ikigega. Jinsi anapenda pesa mpaka anauzisha na mwenye hazina. Kugira ngo ikigega kibomboke. Ile hazina ikuwe. Ibaze, jiwaze. Ingene abaherezi, jinsi makuhani ayo bari sanse kuba bazi vy'Imana cyane kurusha abandi, na ndo walikuwa muhimu kujua vya Mungu kuliko wengine. bazi amajambo yo mu bitabo yose, wanajua maneno ya vitabu vyote. nibo baza kumutanga, ndo wakaenda kumtoa. araza kubona ingene baza kumukura ku impuzu zose, akaenda kuona mateso kisa tavuliwa nguo zote. Uja bariko barachapa canke bakina amasinema, wakati wanachapa ama wanacheza masinema, barambika uducoce kwa canke urubindo uja muntu abakinye nka Yesu. Wanavaisha kibindo gisi Yesu kama Yesu. Ariko byukuri bamukuye zose, lakini kwa kweli walimuvua zote. Jiwaze Yesu musoro w'imyaka 33. Jiwaze Yesu kijana wa miaka 33. Nyina raho, mamake iko hapo, bashikabo baraho, wadada zake wako hapo, abakinuki bamuzi baraho, watu fulani wanamjua mtani wako, abo yazuri abantu, wale alifufulia watu wao. Jendi kundasoma Biblia sinzi mako murahasoma neza. Mimi kama niko nasoma Biblia sijui kama nyinyi mshasoma vizuri. Nararavye ko mubo yakijije. Niliangalia kati mwa watu ambao wameponya. Igihe bariko baravuga ati mubambe. Wakati walikuwa wanasema asurubiwa. Nararavye ni ndabe ko baza kwandika ati Lazaro we. Niliangalia kama wataandika kwamba Lazaro yeye. Yafu yavuga ati oya ntabambwe. Alisema eti asisurubiwe Bwana wewe. Bashiki wa Lazaro ko bavuze ati ntabambwe. Ama wadada zake wa Lazaro walisema eti asisurubiwe. Ewa Yairo ko yo bayavuze ati ntabambwe. Ama binti wa Yairo alisema eti asisurubiwe. Tanye nabandi bose ati ntabambwe. Ama wengine wote wapige kelele asisurubiwe. Ariko ngo bose. Lakini eti wote. Ukieleza ni abango benshi. Ukisoma vizuri pasemi wengi. Mbavuga ngo bose. Panasema eti wote. Bavuga ngo nabambwe. Walisema asurubiwe. Hari kirani cica abantu. Eti palikuwa mwizi alikuwa anaua watu. Yitwa Baraba. Alikuwa anaitwa Baraba. Akaba na Yesu yazura abantu. Pakakuwa na Yesu alikuwa anafufua wafu. Yitwa Kristo. Alikuwa anaitwa Kristo. Ariko bavuga ngo habambwe uwahora zura abantu. Lakini wakasema asurubiwa yule alikuwa anafufua wafu. Ariko ngo harekurwa uwahora yica abantu. Lakini paachiliwa aliyekuwa anaua watu. Unaelewa hiki kitu? Hiki kimekitaura neza. Yesu
ku musozi rero ariko arasenga yasubiye inyuma gato. Narudi nyuma kidogo. Yesu alipokuwa mlimani kwa naomba, arabona ibigiye kuba byose, akaona matokeo yote. Aravuga ati data byokunda iki gikombe kindenga. Akasema Bwana, ikiwezekana kikombe hiki kilipite. Na Lazaro na Bartimayo na biwao na wakwao ndugu zake na baherezi na makuhani wote wanapiga na banyabwenge b'ibyanditswe na wenye akili wa maandishi. No kameme bamuita kunya Kweli wanipiga hivyo, bachumite na wanichome hivyo kabisa. Ibikakwagera Pilato amubaza ibintu Yesu akihorera. Kumbuka kwamba ilikuwa inafika wakati Pilato anamuuliza Yesu vitu, Yesu anakaa. Nenda kwa tayari kuisigura kandi bitegerezwa kuwa. Sasa mbona jitetea na wakati vinapaswa kuwa? Ageze rero ku musaraba. Alipofika msalabani, agakubitwa ukuraho, akapigwa kabisa, amererwa nabi ukuraho, akakuwa vibaya zaidi. Abahinga bavuga ngo iyi muzomoni, Majuzi wanasema kwamba hizo fimbo zari zifise urwembe, yari inkoni ifise urwembe. Eti walikuwa wanampigisha fimbo ambayo ina wembe. Bakubise gutya, yameze nk'umugozi kakwizingirako. Ilikuwa kama vile kama inakujikunjia yeko. Bakweze yaratabura hose. Wakikogota ile fimbo ilikuwa inachana nguo pia na mwili. Kugira ngo jambo ryo muri Yesaya 53 ngo kubw'imishishaguyiwe. Kwa sababu ile neno iko katika Yesaya 58, eti kwa sababu twarose gukira, tumepata kupona. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibyo byose abikora, haya yote akayafanya kugira ngo acyungure, ili akomboe ikiremwa muntu, akomboe mwanadamu. Jewe ngire, mimi nipone, wewe ukire, na wewe upone. Yesu amaze gupfa, Yesu alipokufa, imbere yuko apfa avuga rino jambo twasomye muri Yohana 19. Kabla ya kufa alisema neno hili tulisoma Yohana 19. Ngo araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye. Araheza ajondamika umutwe, umutima uraca. Yesu yaravuze ijambo rikomeye ngo birarangiye. Alisema neno ligumu, akasema imekwisha. Ariko imbere yo kuvuga ngo birarangiye, lakini kabla ya kusema kwamba yamekwisha, ageze ku musaraba, alipofika msalabani, byarabaye ibigoye cyane ku buryo atambura gutakambira Imana. Ilikuwa vigumu sana kwa sababu alianza kumulilia Mungu. Urumingene gakiza katavu ya horoshe. Unasikia jinsi wokovu haikutoka mahali ambapo si rahisi. Yesu araona kandi ariko arabazwa. Yesu akaona tena iko anaumizwa. Arabazwa leo vyabura kandi byo kuona kandi. Akaumizwa vya kweli bila kuangalia tena. Acharama garimana ati Eli Eli lama sabaktani. Akaita Mungu. Ati mana yanje ni kiki kikumbebesheje. Eti baba kwa ni kitu gani kinani? Sinzi kuragera mu bihe nk'ivyo. Sijui kama umeshafikia nyakati hizo. Imana yirabira hii. Ambapo Mungu anatizama pembeni. Wewe nibikubabaze. Wewe asikuumize. Nukwigisha ibigomba gushika. Ni kwa sababu jibu lako linataka kutimia. Haleluya. Amen. Igihe cyose ugomba kweza umusozi. Siku zote tunataka kumaliza mlima. Urumva urushe gose. Unasikia kwamba umechoka zaidi. Ukitangura umusozi nuruha. Ukianza mlima uchoka. Ariko ugiruheze. Lakini kama unataka maliza uraruha. Unachoka. Kandi gura wishurwe. Tena kama unataka jibu. Ubona mengi Imana yagutaye. Unaona kwamba vile Mungu amekutoa. Yesu Mungu. Aravuga ati mana yanje. Akasema Mungu wangu. Mbona umeniacha? Ni kiki kikumbebesheje? Mbona umeniacha? Ni kiki kikumbebesheje? Mbona umeniacha? Yesu arikontorora ntacaha nakoze. Yesu akajiangalia, mimi sikutenda dhambi. Ibyaha byakozwe na Maria, Marita, Yohana, Gasupari, Matayo, Aline, Alice, dhambi zilifanywa na Maria, Gasupari na Yohana. None ni kiki kikumbebesheje? Sasa mbona umeniacha? Imana kwa hapo nafsi kaka. Imana irihorera. Mungu akakaa kimya. Ivuga kuri Yorodani, Imana yavuze ngo
musaraba ijuni ryaje. Lakini msalabani hakuna sauti. Uri ku musaraba ijuni riza. Kama uko msalabani sauti haiji. Sinzi ko aragera igihe ugasenga ukazurwerekwa. Kuna sijui kama pameshafika wakati unaomba unaoneshwa. Ugasenga ukaronka amavision. Unaona amavision. Ukumva ijwi. Unasikia sauti. Abavugisha bakakuzanira unabii. Manabii wanakuletea unabii. Nikindi gihe usenga. Wakati mwingine unaomba bigakauka. Inakauka. Sinzi ko biragushika. Sijui kwamba amesha kufikia. Ugaza umvume ngawiri mati mana yanje nikiki kimukumbebesheje. Paka unajisikia useme Mungu kwa nini umeniacha? Ukihana ivyaha byose. Unatubu madhambi yote. Ugeza wihana umunsi wigeze kwinjira mu rusengero wambaye ishesheti nuka. Paka unatubu mahali siku uliingia kanisani unavaa sheti ya kunuka. Ugeza wihana umunsi winjiye mu rusengero wambaye ishesheti tobotse. Paka unatubu usiku uliingia kanisani ukaingia na sheti ya kunuka. Ukihana n'ivyaha byingere wigeze kwichimbya wifata n'umutego. Unatubu dhambi gisi uliua panya kupitia mtego. Ati mana narishikiremwa cawe mana mabarira basi ni bari mpore. Nimeua kiumbe chako nisamee kama ni hiyo unanisababishia. Imana ikihorera. Mungu anakaa kimya. Uwo mwanya uri ku musaraba. Huyo mtu anakuwa msalabani. Ariko nyuma yao. Lakini baada ya hapo nibarondere muzima mu bapfuye. Wasitafutie aliye hai katika wafu. Mukani sasa ugiye kuba muzima. Kwa muda fulani anakwenda kuwa hai. Haleluya. Amen. Baramuchokora. Wakamtukana. Ngo wavuze ngo uzosamba urusengero ububake muri 3. Tulisema utabomoa kanisa ujenge kwa siku 3. Wao uzura abandi none kutizuye. Sasa ulifufua wengine mbona nao jifufui? Yesu kimya. Yesu akakaa chini. Ngo ajondamika umutwe. Eta kainamisha kichwa chake chini. Umutwe mutima uracha. Hapo nafsi kakata. Baravuga ati arafuye. Wakasema bararyoherwa. Wakafurahia. Abagacara kimisi 3. Wakakuwa kimya cha siku 3. Ushobora kuba uri kuba mu buzima bw'agacara kimisi 3. Unaweza kuishi maisha ya kimya siku 3. Imisi 3 igahera aragacerere. Siku 3 zinaisha ni kimya tu. Abantu bazi ngo wapfuye. Watu wanawaza umekufa. Abantu bazi ngo kabaye. Watu wanawaza ni kayaba. Havyakuwa. Misio yahinduye ikibanza. Misio imebadilisha nafasi. Yesu yaravuye hejuru kusi ardhini aja ikuzimu gukora ikindi gikorwa gikomeye. Yesu alitoka duniani katika ardhi akaenda kuzimuni kufanya kazi imara. Ibuka ko Satani ariwe yarajeje urufunguruzo rw'ikuzimu n'urupfu. Kumbuka Shetani ndiye alikuwa anahusika na funguo ya kuzimu na kifo. Yesu apfuye isi yaratigise. Yesu alipokufa dunia palikuja tetemeko. Ati narabize benshi uyu wowe agatorosha. Ikasema nimemeza wengi lakini huyu ni maajabu. Undi muntu yariko arambwira ingorane z'amatongo wapfa n'abandi abantu bapfa amatongo. Mwingine mtu alikuwa ananiambia gisi matatizo inatokea. Ndamubwira amatongo niyo uza kugira ingorane no kwabapfa bose bahamba mu ivu. Akasema nikamwambia mapaseo hawezi kuleta tatizo maana wote wanakufa wanaingia kaburi. Abapfa bose baja mu ivu ivu ryo uragute kugira ingorane. Sasa wanaokufa wote wanaingia katika udongo sa udongo utakosa. Satani alimenya. Shetani kayajua. Isi alimenya. Dunia ikaelewa. Ikirere kiralimenya. Anga ikajua. Ibuka ko harayugira kabiri. Kumbuka kwamba palikuwa giza. Kandi tena isi atigita. Dunia ikatetemeka. Ikatetemeka. Ikarabaye. Ikasema imekwisha. Yesu yinjira kuzimu. Yesu akaingia kuzimu. Amen, amen. Haleluya. Amen. Satani yingi umushefu wa kuzimu. Shetani alijifanya kuwa bingwa wa kuzimu. Yuda aliwashaka. Alikuwa anafungia yule anataka. Aliwashaka. Anafungulia yule anataka. Ekanabibutseko. Acha niwakumbushe kwamba umwami Sauli kuna wakati mfalme Sauli yagiye kuraguza. Alienda kwenye upigano mkubwa. Muhamagarira umuzimu wa Samuel. Eti wamwitia mzimu wa Samuel. Baraguza baramuvyura Samuel baramuzura. Wakamwamsha Samuel wakamfukuza. Kubariki. Kwa sababu bakamenye n'abarozi. Wapigana moni na wachawi. Hamwe na Shetani nibo bari bafise ububasha bwose ico gihe. Pamoja na Shetani ndio walikuwa na mamlaka nyakati hizo. Yesu yinjira kuzimu. Yesu akaingia kuzimu. Yari amaze kuplanifia ko intambara izomara iminsi 3. Alikuwa amemaliza kuplanifia kwamba vita itamaliza siku 3. Ni yarenze iminsi 3. Haikupitisha siku 3. Iminsi 3. Siku 3. Akubita Satani. Akampiga Shetani. Akamfunguruza z'urupfu. Akamnyang'anya kuzimu. Akamnyang'anya na funguo kuzimu. Haleluya. Amen. Ubu tuvugana. Hivi
Hivi tunazungumza kwa Imfunguzo sasa. zifise n'umwami wanjye. Fungua zinakufa wangu. Hallelujah. Amen. Mbere n'umwami kandi akaba grand frère. Tena ni mfalme na kuwa kakangu. Kuko Imana yatubwiye ngo yatugize abarangano na Kristo. Maana Biblia inasema kwamba unyise petit frère wa Yesu. Ukifanya petit frère wa Yesu. Unyise petit frère wa Yesu uzobubeshe. Ukiniita petit frère wa Yesu utasema uongo. Unyise petit frère wa Yesu uzobubeshe. Ukiniita dadake mdogo wa Yesu usemi uongo. Biblia mgenza. Mwambie mwenzako. Yalikubwiye. Amekwambia. Au unaona jamagaze ngaha. Hapo unaona mimi nasimama hapa. Imfunguzo zifise na grand frère. Fungua ziko na kaka. Satana agomba kumfa. Shetani akitaka nife. Hejuru y'Imana hariyo grand frère ni yari. Mbingu kuna Mungu tena kakangu mkubwa ndo yuko kule. Tena grand frère ati nyumvirize ivyuwo. Na mwambie usimsikilize huyo. Ati petit kumbe bariko bavuga wewe. Kumbe kaka mdogo anasema wewe. Mungu tukitanga hejuru. Unafikuna tu raporo mbinguni tu. Hallelujah. Tunayo grand frère. Kuna mkubwa. Umupastor umwe azi kuryosha inkuru. Pastor mmoja ana azi kuryosha inkuru. Anatia story nzuri. Ndibaza ko yabeshe mugabo kwabaye kuryosha inkuru. Nawaza kwamba alisema ongo lakini kwani kusema yavuze ngo Yesu amaze gushika kuzimu. Alisema Yesu alipoingia kuzimu. Yachabira shetani. Yesu alimwambia shetani. Zani fungurusi. Leta funguo hapa. Ati shetani avuga ati sitakupa. Shetani avuga ati sindagua. Yesu amwambia ati urazana nuzana. Yesu akamwambia utaleta hapo. Shetani azingiza inyuma. Shetani akafungia kwenye